byiza kuri mwe mwese mudukurikira hano kuri AFRIMEDIA TV, aho tubagezaho amakuru n'amakuru mashyashya abagenda agaragara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Reka dushimire buri muntu wese wakoze subscribe, nawe utarakora subscribe reka tugusabe gukora subscribe maze tujye tubana gatanu kuri gatanu umunsi ku wundi mu makuru agiye atandukanye. Tariki 19 z'ukwezi kwa kabiri nibwo Tour du Rwanda etape yayo ya mbere yabaye, aho bavaga i Kigali berekeza i Rwamagana. Ni etape yatwawe n'uwitwa Etape. Uyu munsi harakorwa etape ya kabiri. Etape yatangiye aho bava i Kigali, aho bagurukiye ahitwa ka free zone berekeza Gisagara. Banza urebe uko batangiye. Nk'uko mubibonye etape ya kabiri yatangiye, aho etape yatangiriye Kigali ka free zone ijya Gisagara. Iyo video mwabonaga ahangaha bari bageze ahitwa ku Muhima, aho babiteganya ko bari bukore kilometero y'intera ingana nk'ibirometero 132 n'ibice 9. Isaha yo guhaguruka yari saa 3 zuzuye, naho isaha yo gusoza yo iri hagati ya saa 6:29 na saa 6:44. Uko byifashe kugeza ubu Nyabugogo abantu ni benshi, gusa nta gishya, ahubwo harihariye. Ku munsi w'isiganwa ry'amagare Nyabugogo haba hari abantu benshi cyane ku muhanda, niko bimeze no kuri uyu wa mbere, aho abantu baje kwigisha isiganwa ryerekeje i Gisagara. Saa 3 zuzuye isiganwa nibwo ryatangiye. Abakinnyi bahagutse muri Kigali ka free zone bagiye kumanuka hamwe banyuze kuri UTC y'amahanga bakomeza Nyabugogo. Ibihe biratangira kubarwa bageze ku kilometero cya 6, ubwo no kuvuga ku giti cy'inyoni. Abakinnyi berekeje i Gisagara bambaye imyambaro yihariye. Umukinnyi wambaye mayo jaune wahembwe na visitrwanda ni valens Etape wa quick step. Umukinnyi wahize abandi mu guterera imisozi wahembwe na koje ndayisenga Jean Bosco wa team Rwanda. Umukinnyi muto witwaye neza wahembwe na prime Florence Etape wa quick step. Umukinnyi wahize abandi muri sprint wahembwe na SP James Forge wa Bolt Equities. Umukinnyi wegukanye agace ka Kigali Golf Rwanda Valens Etape wa quick step. Umunyarwanda mwiza ni Mugisha Moses wa team Rwanda. Umunyafrika mwiza wahembwe na Rwanda ni Enoke wa Green Project. Umukinnyi wahatanye kurusha abandi ni Nsengimana Jean Bosco wa team Rwanda. Umukinnyi wayoboye isiganwa igihe kirekire wahembwe na Flowers James Forge wa Bolt Equities. Naho ikipe y'umunsi yahembwe na Inyange Industry ni 2024. Saa 2:40 habura iminota 20 isiganwa ritangire. Abakinnyi bose bamaze gusinya, ubu bari kwishyushya mu gihe hasigaye iminota 20. Uvuga ko bishyushyaga mbere iminota 20 ngo isiganwa ritangire, ngo hatangizwa agace ka Tour du Rwanda 2023. Turabashimiye mwese mudukurikira, kora subscribe, turagenda tubagezaho uko isiganwa riri kugenda rikorwa, ndetse unadusanga igitekerezo cyawe hasi muri comment. Turabakunda cyane, ibihe byiza.